Era wapipi. Kwenda umuntu kwenda kushibe cyaro. Kwenda cyaro umuntu. Bonzo kunabeza mu pepa tata. Resa musuma fensa mu vya muri resa. Mama fensa vya muri resa. Tata resa ngo papira bamuhera. Biletika. Kushibariza. Pana tunina venomba pakwatika twishingani pali chinja pa Chirenda mushani hadi shikwata tomofili Yonse kwisonde Opende mwina waponi nishi mrefu amone kwa ya makwimi na tata Aposto nomba Aposto na mushini mwina wafuni Aposto ne bumba kuruma kudia Kunuma kudia bumba kudia Kunuma kudia bumba kudia tata Nwachi kuponya kamuti ya kuchwa jama Nishwa jama Aposto nwachi kupangile mistake Yakungopeni Abena Aposto pamba fwe bare ova ate bachova wali kuchiparanza Sawa imani na bwino na iwe Toba eode ya kusha Aposto Aposto brand ke musangu mtale mwamba kampyongo ne bumba pano mapali ali bumba lidia ne bumba kunu makuya tata ali shukwa tata Yonse muri Kristo firesango atiwe fisango ave kucharo kwali becharo tata ni free church nomba pa village skatata pa free church pa ya nomba Ndeyakusha Choba kwishiria Ndekurenda enda tata mwana tuponyaga babu ni makwimina vipakaro tuparanje bambi bawe kukuti Choba tata nabani nefwe barya nabani nefwe mumbafu mulya Tuma foto turedira abapene Aposto brand ke muzango Ture karatata Kanshkonze charira nare munavadzi muizonde kudabwa vati na muri Kristo chacha apa ifo tudeo batata Ninda ba nemwe no wafoni shire mwene kamonishi Aposto nemwe no wafoni tata nemwe no wafoni apa ni bamuhera tulina bena ni bamuhera tata nemwe no wafoni tata tulina mukamana twafuma ve konzo ko kunu moko Nipanga video pa Facebook